Muraho bene data ndabaramukije cyane Pastor Aline tuye Nairobi Gasarani ngakorera umurimo w'Imana seko abazagera ahangaha inshuti zanje azaze basure tuganire bizafasha umugisha kubona inshuti zanje wenda twabonaniye hano ku rubuga nongeye kuza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana no kugirana inama mu rugo cyane umugore mwiza kubera ko ndi umudamu niyo mpamvu nkunda kugira inama abadamu bagenzi banje intambara zose iyo zigeze ku mudamu niwe ubasha kwitwara neza kugira ngo urugo ugende neza. Reka dusenge dutangira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Imana ikomeye, Imana igira neza, turagushima kandi turaguhimbaza, tugushimiye kuko tugiriye neza tukaba twongeye kugera ahangaha. Mana, hari igihe tubyifuza tubibone, kuba uduhaye umwanya mwiza turabigushimiye. Ikindi kandi tukaba tugiye kuvuga ijambo ryawe data ribashe gukiza imitima ya benshi, ribashe gukiza imitima y'abazumva, ribashe kugira akamaro ku bantu hirya no hino muri iki gihe, ubashe gutanga inyota kugira ngo abantu bumve ijambo ryawe. Turagushimiye kuko uri kumwe natwe kandi data ubasha kudushoboza kugira ngo tuvuge ijambo ryawe kuko bikwiriye. Turagushimiye kandi turaguhimbaza mu izina rya Yesu, amen. Turasoma igitabo cha Salomo c'imigani. Salomo yari umwami, yari afite ubwenge, yari atunze, yari atunganiwe, yari abayeho neza cyane, ariko agenda yinjira mu magambo meza ajanye n'umuryango, dore ko yari afite n'abagore benshi. Yari azi ikintu kijanye n'umuryango kandi Imana yari yaramuhaye ubwenge. Turasoma hano mu gitabo c'imigani, imigani ibice 18 umurongo wa 21 aravuga ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'ico ruzana. Ubonye umugore mwiza ababonye ikintu ciza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka, amen. Havuga uburyo bwo gukoresha ururimi. Ururimi ni ikintu kiri mu buzima bw'umuntu, ni urugingo Imana yaremye nk'ingene yaremye n'izindi. Buri urugingo rwose rugenda rugira akamaro kwarwo, kandi umubiri ni ikintu gikorera hamwe. Iyo ubwenge butekereje, umutima urakira, ubugingo bukakira, ururimi rukavuga, amaso akabona. Ururimi ruri muri bimwe bitunzwe n'umubiri, kandi umubiri ugira ubumwe. Kaba mbasaba kugira ngo twige kugira ubumwe mu bwoko bwacu, mu miryango yacu. Twige kugira ubumwe, dushakishe imbaraga zose kugira ngo tugire ubumwe, kuko ubumwe n'imbaraga ni ubutunzi, ni ubuzima bwiza. Iyo abantu bari hamwe Imana ibaha umugisha. Haravuga ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, ngo umuntu uzi kurikoresha neza ruramutunga. Ni ukuvuga ngo mu ngingo zose, ikintu cyose cyabashije gukorwa mu mubiri, ururimi nirwo rubasha kuvuga, abantu bakumva. Ubu ko ndakoresha ururimi ni urugingo ruto, ariko rushobora gutwika isi.
rushobora kwangiriza ubuzima bwawe, bushobora kwangiriza umubiri wawe, bushobora kwangiriza ubukristo bwawe, bushobora kugutesha agaciro. Kaba mbasaba kugira ngo twige gukoresha ururimi neza, ubwenge bwacu bwige gutekereza neza, kugira ngo ururimi rwacu rusohore amagambo meza atunga umubiri wawe, agatunga ubwoko bwawe, agatunga umuryango wawe, agatunga sosiyete. Ururimi muri iki gihe abantu bararukoresha nabi cyane. Pole cyane, pole ku bantu abakoresha ururimi nabi, kubera ko abantu rugirira nabi ba mbere ni uwarukoresheje nabi. Kaba mbingize twige gukoresha ururimi, twige gutekereza neza kugira ngo dukoreshe ururimi rwacu ruzabashe kudutunga, ruzabashe kutugirira neza, ruzabashe kuguhesha amahoro, ruzabashe guhesha abandi amahoro. Kubera ko ufite ururimi rwiza, uba ufite urukundo, ufite Imana, ukoresha amagambo meza ava ku Mana. Hepfo akavuga ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, ngo kandi abagize umugisha. Ngeze rero ku kintu nari nifuza cyane kugira ngo tuganire. Uyu ni Salomo, yari afite ubwenge bwinshi, yari azi byinshi, yari afite inararibonye byinshi. Ntabwo yigeze avuga umugabo, yavuze muri iyi verse yavuze umugore. Umugore ni umuntu ukomeye cyane. Ubundi kenshi abagore bakunda kwisuzugura, ariko abagore ni abantu bafite agaciro muri sosiyete. Umugore azagera mu rugo yaba ari umuntu mwiza, agahindura imico y'abantu, abantu bagakundana, abantu bagatunga, abantu bagasabana, abantu bakagira Imana mu muryango, kubera impamvu y'umugore mwiza. Umugore mubi nawe yaza agasanga abantu babanye neza, baravukana, bakundana, bagatandukana, abantu bakagira ibibazo kubera impamvu y'umugore mubi. Kandi ubwiza bw'umugore ni umutima mwiza, ni ukubana neza, ni ugukoresha ururimi neza. Abagore mugomba kwisobanukirwa ko mufite agaciro kanini, dore ko n'Imana yaduhaye agaciro, ibasha kuduheza kubyara Yesu, umucunguzi w'isi yose. Haleluya. Ndabasaba bene data, muri ibi bihe turimo bigoye bya nyuma, ibihe binanije abantu benshi, kwitwara neza umugore. Abagabo ni ukubasabira ku Mana, ni ukubana nabo dufite ubwenge. Umugabo wese iyo umuciriye bugufi azagenda akagaruka akaba umuntu mwiza. Ariko umugore mubi niyo yogira umugabo mwiza, biragoye kugira ngo umugabo amugarure, biragoye. Uko Imana yomushobora, umugabo we ntiyomushobora, kubera ko hari imbuto Imana yaduhaye yo kwihangana. Iduheza kwihangana, iduheza ubwenge bwo kumenya kubana. Reba ko tuvukira mu muryango umwe tukaza tugakurira mu wundi, ukabasha kugira ubwenge bwo kubana n'ujya mu muryango washatswemo. Bene data, bavandimwe, bakuru banje, barumuna banje, bamabukwe, akeba banje, abantu bose dufitanye isano turi abadamu, cyane cyane ubwoko bwacu. Muri iki gihe abantu barahumiwe, bari mu kubona ibintu biteye ubwoba bivuye ku badamu. Niki cyabaye? Mwikanzike, mwitondere umuryango, mwitondere abana tuba tubyara, twitware neza, dukunde imiryango twashatswemo, tube intangarugero mu matorero, tube intangarugero mu baturanyi. Imana izabiduheramo umugisha. Ugwawe ruhande witwara neza, n'abantu bari bahabitwara nabi turabibasaba mugende murekeraho, mugaruke
kuko nuhinduka n'Imana izaguhindukirira, n'Imana izaguha ubwenge bwo kongera kurema agaciro kawe. Nta kintu na kimwe Imana itohindura. Yahinduye Pawulo imugira umukozi wayo, yari umwicanyi. Nawe wagarukiraho ukicuza. Umuntu mubi w'umugore yagarukiraho akicuza akagaruka. Umwiza nawe ugakomeza gusenga Imana kugira ngo ukomeze kuguheza kuba mwiza. Kubera ko isi ya none ihari irimo ibintu byinshi, birasaba gusenga, birasaba gutekereza, kumva Imana, ukabasha kwimenyereza kuvuga Imana mu buzima bwawe, kugira ngo ubashe kugira umumaro muri iki gihe. Tukaba dusaba abagabo bagenzi bacu, abagabo ni abaturanyi bacu, ni abatware bacu, ni ababyeyi bacu. Mugende musengera imiryango, mube hafi y'imiryango, mukunde abadamu, mubagire inama, kubera ko umudamu ukubyarira abana aba hakubyarira isi, aba hakubyarira itorero. Rero iyo abaye mwiza biragufasha nawe kuzobyara abana bakomeye, bubaha Imana, bafashe ubwoko, bajana ubutumwa hirya no hino, kubera impamvu y'imbuto nziza y'umuryango. Ubu ngubu isi ya none yabaye gusa yo kubaho, abantu bakaza bagenda tibatekereze ko abana ibi bintu bazagenda babibona. Turabasaba, turabinginze, haba abagore, haba abagabo, abeza Imana ibaha umugisha. Aha bagenda nabi turabasabira ku Mana, kugira ngo Imana ibagaruze neza yawe, kugira ngo Imana yatanze umwana wayo Yesu araza aradupfira, abashe kukugeraho, ubashe kugaruka, umuco w'Imana ubashe kukumurikira, kugira ngo uze tubane neza twebwe twese. Tukaba tubifurije amahoro mu miryango, amahoro mu matorero, amahoro mu gihugu cyacu. Imana izayumva gusenga, iduheshe amahoro mu gihugu cyacu, tuzaje kugikoreramo, tuzaje kucerekanamo imirimo myiza y'imiryango. Twebwe tuzaba tuvuye mu mahanga twarahuye n'ibibazo bitandukanye, kuja mu mahanga duhura n'ibibazo tukagoga, ariko ko akugogwa tugomba kuhigira ubwenge, kugira ngo nidusubira iwacu dufite amahoro tuzabashe gutanga umusaruro mu bwenge twigiye mu bibazo twagiye duhura nabyo. Nkaba mbashimiye, mugire ibihe byiza, bye bye, tuzabonana ubutaha.